Parlok bat para bagai dia kadang stop sini kong jong katayo kaplia borom mi phi kadang jing kai diam chumi bat ko bajulong na ko blai phi do do blessed ba phi sim ta mar bo malak tayo kai diam to mi do ba ba blai ko ne ka ji kai diam chumi kan lo jing to yang ni bat an ai ma to ti mai pan ha ka ta ba ba ko ba sim ko amen the dragon ran this born by step carbon com with the heading step ada ji kaimian jika sepang jam blaze sepang jam sepang di ke baman aj to yang ni dragon ran बाद में आज jika jam आज blaze na lojuna आज blaze na log पांच सा आज के ji kaimian tu kalau mesti to yang ni kanya rat ini ban aj to yang ru the dragon ran step di ban ini dah Chris fly jangan amen apa buat kita jomble jadi jom Paulus kau cah kinong Filipi kinong pasal ibe adulai nama kata aku para bagai mapi kibanga da iet hadu kata berkibanga anur mapi kibalong kajik men bat kajing kapan siat jonga doya ini ko be iet jonga yang scam how try agar pajur ya ke ebodia kumjuru ya ke sentike bakin ya sel thu jumot ha kano kan kom how try oi ya piru nagar pa ko sisikus ko para nong tre pasania panlet yarap yaki the treasure tom badnya badpriang the gospel ringkat bad kelanan dan bertibai bad para treasure na iba kikerten joki kidon ha kitab kacengin aktin jom try ye sawo ya play para bangai dia akan stop stop Riak dia kastan saat kepada makasih kau saat kan yang step aku apa kan yang mana step ke sepuluh besar kemudian mata manusia kasih tiu Paulus berkuat cikinong Filipi kalau pasal ibadah lain aku apa kan yang mana kini kitin Paulus wong pide kasih kemen bat kapan sian jonga balik Paulus kali kitin pide kasih kemen bat kapan sian jonga kinang Filipi kerana hatu kata-kata Paulus sudah itu pakinang Filipi hakapor bawa Paulus sudah kendo jing pangdan ngalat pan sai tadi kira kersan udah pisah kersan udah kabut kersan udah kabur di ayu kabam tadi pat kesikai liam cukup kecil lap cukup ha Filipi kalong kabah sesok aduh kila kersan ke baru berentang kila ai mesin you kila pliang mesin kai ju kila imi ke bawah kai kila kita pelong yang Paulus pelong pide ka cikben yang pide ka pansiat yang tak ada tin nada kilo Filipi kalau dia kato kita babha bangana ong yipi mintan kadai nama Paulus sebelum kecikmen yaki Lai kai niam yaki, lai kai ki kan teacher ko hok, wasnam lakra yaki, lerat yaki, bat kiri askar wisi kai cukup kilong sangnia ha kita pediang yaki, kita keman bat kita le baro ar, mau pamaki kita long kecik keman mar kendiam. Pi kau baik kajing long kasat belai kebangi adon idan kampung dan kecik im kedai kecik keman. Kecik keman lagi ban ngide belong kecik keman ya kiwaipan. Te abang ilong kecik keman kiwaipan ama bangile ba. Ngiru keman gitu kibala ba nya ni. Kecik keman makata kare kalau kade belong mar kan dia. Kecik ai cik keman mar kan dia. Paulus matan la keman mar kan dia ba. Kino Filipi kila keman mar kan dia ba. Tamar kan dia kila long ka kecik keman iwe ha kecik imam magasi jogi po ha katu po ba Yesus hikayam lalu jalan hakinong Filipi. Terima kata lakot yang ni
balong Ibril balong kadang cek kemen ki wepat bakhat lawa dengan banim hakan hon hakim lang salang haki ye kisam hakadong bacnat hakan hon bangidon balong cek kemen ya ki wepat Paulus lain bakinang Filipi kinang Filipi kala kemen sing long jung Paulus lain bak ki bau lo kemen sing long dengan kata bakhat ani instan ke balong cek kemen ki wepat lain nasam lajong nangko parok nyawan lain nasam lajong nga badime nga badipa nga barupa nga bakami nga bagikon dalam kata kita cek kemen benar kong jenis instan la yen nasam lajong nang tanda kemen punto ni arbo surim las cikurim mik pa abaki padan kon dalam kon ru kilo masih kemen ibe pa kemen kami kemen jaga pa namar kicinde ma namar kam bagi kesan ki arab mar kaliang dikan mau katoka kat kitab Genesis nang ba ratar terus berapa orang diketin kamlang bahayu beriu bersama wei teu hai ya ka beriu nau beriu balle ayo panong ke arab mar kaliang Usinrang Arab kan thay Arab usinrang. Dekata ka Arab mark le jeki nagalyan kamet nagalyan kamsim kanong kacik men yaki. Kilong ki panshet iwe thik mo Paulus mentan ha kinong Filipi. Tanama kata iki arba chikurim arba chipperlo kene banong kata jek men kene banyak men. Ramdan jek men tepiti bhigan jiayu kya pa ya pra ya penno ime imsu. Tanama kata yaplong kata jek men nang kong kiba armut we armut tungin stang tuan kan siapa kacau kacau mana agar tak lupa armut ke campurin kini balong kadang ya kemani we kakmi kini balong kadang cik kemani upa kini balong kadang cik kemani ya kakmi ikibai betang sakran tangan orang suami hadai bagi balong kadang cik kemani highway Nastang balong kadang cik kemani hagi bubur ikimi pa kita dikon Mik pagi le, ya kemen berarmut, kisah armut, ya kemen, aja kemen ru, ya kikon hanya nasan, kikon, badan hanya kikemen, aja kemen, nama ini pa, nama rekam apa, majeng le, jadi kam apa. Nanti abang ya, long kadang kemen, haki hingga sen, kipen ni penyar kahga imlang salang, haki masalah, akan senang kata ni, ngata nak senang kata, ada belum kadang kemen ya senang kata. Lepas nak daun sekemen yang lang salam, bagi mereka iman yang lang salam kita lepas nak daun sekemen ini, sopsi betul. Ada ni masuk marah ngasih orang dikentin, imlang suka daun sekemen, ayo nasam, apa ya pra, hasilnya apa ya pra, Indonesia juga bahagia, kena uga, kena bahagia sekemen ini, kalau beri mentah nama macam mana juga, ini imlang salam kebagian. Kipai nak cakap semua masalah, atau kilang makan daun cekmen jika imlang salang, lagi imlang salang, kilang makan cekmen, ya kita kirim sipet pada nasi nama dah. Hak imlang salang, tak berkampang kene, mengilang daun cekmen ni kiwaipan. Kita daun cekmen, kita bahagia ni, ngasakan kapsibit, yang hak bentang kita belong kita daun cekmen ni kiwaipan. Nah, tak kita hot bagi daun, kita lagi jangan hot, nak imakan hot. Hato ngalong makadaw sa kemen kanhun kamangadon. Hato kanhun kadan kayo makay sa kemen na macho nga, na macho ki, na macho pi, na macho nga. Istay kaniya na sen, yung sana kanhun magidon. Kanhun niya magidon. Hato ni kirungay hakan niya magidon. Yung long makadaw sa kemen ikipay. Yung long makadaw sa kemen ikinong no kami, kinong penyaya kato kanhun magidon. Ano kaniyang kanero kali bentar bagi hai perkat teng kena penyakit benyau ya kipai nambut nang imlang nak tu kunun teng kena kipai rumet ene kipai badan nak tu kunun kipenyau ya kena yalam kimyo je keben kena yalam kimai chin kimerap kimikai kamlo ta kamte belong ta belong hadir belong ka jikman ha kakan hod bagi don hakasinong kata anagari hakaste kita pun hari dia kari pun pak kipai atau kipai kilometer dah sekeman lagi wipan
kan hot barit bangidon kan hot babon ngidon masalang hatu ikam kejam kayat kayeng tingtele jungi aja kemen moyaki dipai cakam cik imu Yesus long kadau cik kemen yo blai upa di kemau ka kitab cikinong Hebrew sipel benong takot kandai mata apa sipel ka ongkom ne Yesus jadi kita Yesus belatok da mentok kitab cikinong Hebrew hangne ngadon bandai kamon jome kabak theo Yesus dan yang ni hangne ni dan bandai kamon jome atau blai kemen jele jome kamon jome atau ngilong makajak kemen yo blai atau ngilong makajak ngilong mo ngikemen makajak ngilong blai ipuleh kasih baptisma Yesus gospel jo Matius no balai kanyo po dapat ai baptisma Yesus kasor da boleh kau le ude kun ye jengah to snap uni ude kun banga kemen hakasih baptis Yesus dalam lain maksudran Petrus cakap Yohanes ada lom tabar Yesus ladur hantor Yesus kasor Pidulay ka gospel jo Matius anong kanyo san uni ulong kun bege sina yo panga kemen yo panga setenan Yesus kalau macam kemen ni boleh pa boleh pa uni do kun bege sina pan na pata jengi Yesus long kadau kemen yang ni orang masus pa yang ni orang pelim yang ni om tang yang ni ya kepatai barang kawe Yesus ulang kadau cekmen. Ulang kadau cekmen ini adu keciap halor keding pena. Tangan ai cekmen dan ai mentoy. Habang ang cekmen ana ngamon ban ong Yesus ai mentoy. Habang ang ulang kadau cekmen hap ang dokum neru hap long kadau mentoy ki waipat. Akan hon bangidon, kiyeng bangidon, snong bangidon, kari bangidon Kristi. Hatong ilong mentoy, yang ilong ngwan mentoy. Kwan nila de mungkin aja mentoy iba kata about Yesus lalu lawan man aja mentoy na kata-kata ang pula itu gospel jong Yohanes sipel ngelawan pedubyo jing imba pura kamu pedubyo jing mentoy bapura kamu pedubyo jing kepen bapura ini lawan sini putih apa panikay ini dia benong kadau cikemen yang para beliau dia benong kadau cikemen yoble kamu buat hab long kadau cikemen yoble kamu boleh upau kemen yo Yesus ni boleh kitab Exodus no apel laisau kita boleh ko kitab Exodus penem yo boleh dikiwepat panam tau boleh tangi sekali hok yo boleh ni yo boleh iting borom yo boleh ni long kadau cikemen yo boleh long kadau cikemen yo boleh boleh kemen ni bangun kata katong jami katong magita ni percaya nang bagi long kadau cikemen yo boleh babu pasal ni itip syaitan intasipor ni percaya jong pasal dan leno hab le sim bainong jong jele ba jani kai kata ka bainong cikemen bagi le ba boleh ai cikemen ku ya ni pula kitab Genesis kebangla sisi ni pun sindro la la de jong boleh pernah bandril apa boleh bertahu beliau le pop beliau yang percaya boleh tu beliau ngala babe beratang beliau ada para bagai perlok bagai hatungi babe bantuan bagu marka hatungi babe bantuan akan ho di ngisam bangidon kemlang salang senang ditau kari setiap jongi kamlong balai babe mak tu beliau le segem aj mentoy ni kimlong cekmen ni lane kimlong cekmen ni baipa dan nama kata kumbau Yesus long cekmen yo boleh pa ini balong angiru cekmen yo boleh patau pabu ini le barkane ipune kata gospel jong Matius na aposan ai puwe tertat so le pi palakar ku pa changa rong makima kamu kalau kata cekmen jona apa itu nak dipercaya jong bahasa mentah ada cemno bano jong cekmen nama kata ni pesan akan step kejikannya itu menurut dah cekmen yo boleh atau boleh kemen ini partai kaya lah yang sebut ke bamblong ladang bersama saya bakut cek injeni saya boleh kemen ini ngim borom siu ngim siu ngim tiang borom siu boleh labu sedih atar ke baik parti boleh ini orang pom partai
tapi kau boleh buat tahu hal lepas itu atau orang sahabat berlama, inilah jangan puas kau kesenang, tu ini perkhidmatan. Atau ini orang mengajar cakap mana boleh, atau boleh dia boleh ini nama kemana, dia boleh kalian aku baik kemana kibra, atau orang bang, sahabat, lepas kemana ni benyau ni, meneng orang babe, rapat orang benyau, boleh benyau ni pilih ngah, kecil macam ni kamu, ini macam pop, ini yang dia percaya. Ya kebawa boleh kaya ni, ikan mau gospel juga ni senang karsa Yesus. Ada biji, yang apa hukum cuma. Atau gospel juga ni senang kala karsan. Apa dia saya kejar ke person, pilih boleh ke mengalir mana, atau ngelak ke bau boleh orang ini, kaya ni, ngelak kata, belum kata macam mana. Hadin belum kata macam mana, yang boleh, yang belum kata macam mana yang kibriu. Pemang orang ni, lakot yang iban berkibriu, lakot yang iban salam berkibriu, tinggal belum kata macam mana berki para briu. Tapi ini bentar, yang belum kata macam mana. Teman yang bentar, meningin tu instan, ngau meningin instan sana je rasa macam. Kayak bentar pada dia belum kata macam mana. Ini rasa armut sih. Ini armut sih perlu. Kacung berkat. Ada belum kata macam mana unia kah pada armut. Kacung berkuat, kacung berbahaya. Pada kacung berbahaya unia kah. Dia kata beriu, nih sekurang si perlu kemana. Belum kata macam mana na. Kacung berkat seperti babiang na. Kacung berkat. Hai yang asal belum kacung. Dalam kimi apa ikon kita si yang kerui kia kerui kacung berkat. Ajar dia je kacung berkat babiang kuat. Dia kalau kata macam mana. Kacung berkat Jumpi orang babiang tak aja kemen, bilang kata aja kemen. Nang tak pada, kita terlihat ni keren. Atau kita kata aja kemen, atau jika bagi keren, kita mungkin aja kemen itu baik. Tengah kita bagi keren, kita bermom, kita lorni, kita bisnis, kita tak, kita besar kita baik. Apa kau tak ada kita kimlong kan, kimlong juga dah aja kemen yang ni maki yang ni. Patai uriura, patai bakpon pai, dengan somar, ikhtin terlihat jengi kimlong kita harus kemen kebaikan, kita harus mom, kita harus siapa siapa. Kepala, hakik betul, ngenilong kita kemen kebaikan, hakik tu Allah yang hadu state negeri, haka jat berdiri, kita, hakik betul, kita kejam begini, baru boleh ayat kejam mesin, kejam dong. Kam penjado, pede bari prabre. Atau kita kejam bangale. Kilo makcik men, aja kemen ni kibriu. Kibriu waktu ini semula jangan, terus ni kam kejam jangan. Ba dia beli aja betul ni kam jangan. Atau kita men, kita men kom tray kom tak jumpi, kom le jumpi. Aja betul ini, iyo aja betul, iyo sikai. Tak kam beli. Saya kemen aja betul. Ya kita kibriu, lahan yang asam hamati yang asam akan hunuk masalah ikam ini kita pun makin sopsi. Kom terekam cepi, baca pingin juga. Kita kesateng kunjulong, kita akan kita jingmam aja kemen kita jingmam aja mentoy. Ya kibriu kita bangi kita beda bagi para briu. Waktu kita macam itu, kita beli kita benar jadi aja kemen ini. Malah terus tom, malah yosi bom stok, malah kayak bom stok. Prabangai, nata kacik im jawi, im berkebay part kibriu ki ikum dong im saya kacik im awya, kacik im mabalong macam tot, kibay part, atau kiman kibriu, teh tidak nak kena hon, teh tidak nak ia macam, teh tidak nak kena hal yang sana, atau briu long bah si benyau, ada ni kum dan su dari dok dan tu cakap begituan dan ni nangayam teh kat tu beriu akan yang bertai para bangai ase ke cim jengi kaya yang kebangian kecim kaya kan beriu ke iki ya kuno kaya lepop kaya kambahan kaya sikit bamno teh itu para perlu biye kilong kita pun aja kemen ni cepat kita jam kerja dari para beliau, kenal lagi kerja dari para beliau, ngamla lagi kerja dari bati, ulo kenal lagi kerja dari bakalok, kikut kenal lagi kerja dari bapa, kimlang sanam,
nghi bức sắc ca cái sao mà thọ nó lại các tôi cái gì thế chứ cái long mà bà ai chứ mình thôi cái long mà cái đào chứ cái men ada ngim lek ma ada kim lek ma kam long cái đào chứ cái men tôi bao nhiêu cái wah cái men hadu kata kita cái tahu chứ cái men kita cái pansiat kata cuman jawab kata kaburom orang pada kaburom je cái men mar je im je lek ba kalau itu teman lu kata citi sangi we apa citi memang nak sih jongi atau ngilong mak dah cekmen ya kibri atau kibri ngilong mak dah cekmen kibai par perane yang takti tak kami ketika misur para kami kimi akti kami misur ma kaju hak jadi debat para pri nata kinuksa bagi ai sa besle atau jadi kinuksa ba ajak men kibri dunia kibri selesai Nama sahabat dia, ada anu semar kibun sahabat dia bersama bah, dia dah orang kata, panggil anu semar, sahabat dia, dah bagi sahabat dia, kibenya, kiberikan komentar, ses, sahabat dia tahu bak kata, kebenaran baku kaki, lembut elo. Kalau kata, kalau kita mengajar kemen, yang ini ada jengim, mana kasih jemi, mana kata, kadang bagi dia semar, ada jadi mana kasih jemi, bagi dia belum kata kemen. Paulus melakukan hal kata-kata. Imat kata bah ajan bertelik siti sekarang Rom, siapa hati kerukoi harum, lana obel sih saat Filipi, nama kita kata jika mula hunjruk, kalau terekam, kalau ada itu, kalau lek jumat kita hunjruk, niru kita ben hunjruk, kibru kita ben hunjruk, nak jadi kam kejam, kaya kajian kekana juga. Mereka tak kibru sebenarnya. Isu aibot jesne ban ke ejima. Julong bon ke negatif, balik ke positif. Kata kam julong. Kenapa kata berapa ke? Perlu biaya masuk ke dalam ada step. Nah, kena jikanya masuk. Kata ini, kami hamlong baca mentua. Nah, tu baru hadu baik. Manu beriu, manu tak beriu, manu kena. Kita nak kajang dah cekman ya nori itu. Tapi banyak orang susu baru dah cekman kiwe, baru ni dah cekman kiwe. Dan kami dalam satu komersial yang kenal arti Paulus berkuat cekinam Efesus tentang pasan apa wala. Kan sepanjang jangka zaman, sepanjang arwah dia penhapo iwe, dalam penhapo iwe, tapi saya jujur sup, jujur keren. Kan kami komersial. Yang penhapo iwe, yang penhapo ami, perkara satu jembat darah markan dia, yo, bega thong, yo kau bega dah cekmen. Ni boleh aktif Paulus kuat cekin Rom nak kasan ibu dunia. Orang pergi betul, pergi bakaran, era pergi betul. Kamu era pergi, apa tu kamu? Ibu kibri betul, ibu kibri dunia. Cakap bangarkan kamu dengan tanya kelihut ki, nalkan tanya ki, era pergi. Bagaimana era pergi? Kimi ni kata jelas berkelaju ki, kalau orang kata cakap pergi. Kalau begini nama kata, kena kemasi hamdan. Kamasih narap, kamasih suatu jemur, kalau masih iwe. Ini makna habdan mereka kamasih, haka cikin malah kasih jami. Ni kan mau haka citi benakong jauh Paulus berkuat cakinong Korin saamnya mau. Perlapi kan sepangkisang kacau man, sepangkis angon, orang pilih sila de, ulok mendek sila de. Kalau kamu sila de, kadang minta ulok, kadang minta kalok, kadang minta ikut. Tapi sekarang nama kata bagi belum kibriu kiba. Malangkan dah jeng kembali ke bayi. Ini bukan mana. Itu sistem yang bertahan. Kerana orang datang berada kembali ke bayi. Aja kembali kampung dengan ada kapok, kampung dengan lepok pergi. Anda kampung deh, ke balong mentua aja mentua kan sana maka jangan jangan. Kumbang orang ni, kibri wabah. Bagi leno dengan percaya sama hakar sikap do coba jangan jangan. Hacuaban tang batet kibri hidup beliau belum bersementara. Yang kiri silat, hidup kisuk, yang melangsalang kerana apa? Ini benyau. Kata penuh, kata ini penuh. Oh, lesai nampak penuh. Kat kita kerukra, nah hajung bentar kita berkita penuh. Laduk beliau belum ke air ke even air hani. Contribute something in life. Hak cik imjangi. Terima kata kamu kada aja kemenju. Jom, ini iwe. Terima kata pernah be, tu dia persangka lah kan. Ya kan kita nak percaya aja kalau kada aja kemana gitu.
yang belum kapan set diwe yang belum kadau cik menengi yang belum kapan set ini tengah persan tengah be cengai kino kita pakang lagi benam aja kemen ngin be ini kam pelong pop pelong peci sausi kipun tak peci sausi kipun tak kadau aja sausi kiwepan tak kadu gemlong suka kadau cik kemen ngin be gitu baru dibuk katong hatu ngade belum kajimutoy ada belum kecik kemen kiwepan Ipulih kam apostol na sepeu la pura ka kam apostol Lukas betul kam kisah le keleng tambang le ba padang kadang Paulus sithi sucikan kalatia kalau menrio kita pun wathai ban le ba kamu wathai ban no kecik kemen ki wepan no kecik kemen ki wepan nama kata watsa gitu jing le jangi jing long jangi ki berbenyau ki pensausi ki we kita ben on ban kadau cikumen Ilong kadau cik mana ni? Pertekan pun perte, dari itu ni kena mesin, bagi dia belum kadau cik mana ni? Iwe kadau cik mana ni? Kau bang orang ni, seperti arti kita, sambil kesor baca kita, ingin teman kata tu mana ni? Itu wajib le, bahagian ayat ni kau we kecil long pertama, bagi dia belum kadau cik mana ni? Panmam boleh, panmam itu kilok, iberi bapim belum kadau cik mana ni? Kaya pakai perakai sok ya dan nama kami ingin belum cik kadau. Ya kemen kalau kadai selesai kadai banyak kata ini mah boleh custom dan berku kadai ini nah ni kan ni kita barin kan ini ni hab banong kadai kemen ya kiwe ru ya long kadai kemen ini tang chinyak kamlong baro ale tamar bai kamlong bat para priyo bagi badan nah ban ni itu bahan le dan ni je prabangai pergi biala long bai kamang berbor ka jing ini bang long berbor ka jing kadai kemen tu boleh penuh kadau cekumen, tahu yang ni, ai baru ingin tu buat tu penuh kadau cekumen ini kan. Tapi berikut nama kata ada kepada ai. Boleh sibun boleh penuh kadau cekumen ini, kalau ai ni pun ke. Bad menghun teman penuh kadau cekumen ini, nikah ini, mangiru iwe pai iwe, kap penuh kadau cekumen ini ke pat kita babah penuh orang ni. Puncak kepam babah mila menai Gibril, terbangin le Gibril boleh kalau kadau cekumen. When nani kino jing le bamlong bam ai jing kemanya ki bam ai jing mentoy ki play for kui kan ka step ai kan ka step stai ka baru stayo ki kam bang le ki tiet le bang ikran ki jing im ga yat ka yang jing tak ta yo ki lang jing im jing ya jing yang kran jang ni ki pre jing ta ki lang ki da jing men ki we ki da jing ai jing mentoy ki sabak ka kui kan ka se kui ya bar ro snap ki pa ni ne Kami beribadat bahasa junam la junam amen. Kabura mokpa barukun mana masih berkoi kembang lalang kembang kong bercuk mentah berbara bo junam la junam amen. Try don rengkat pati. Pengajar ku jauh belai dan bo barukpa barukun masih berkoi kan hera lo jumpi. Belai sibun belai jauh jengkelan long berbawa kadau jengkelan yepi.